لێبەلێ بانگا شارستانیê û reseniyê bihêztir e ji nihadiyên dirindî ve yê ku desthilatan û dewlemendên cengê û bazirganên çekan ji xwe re wek taybetmendî dîtine. Vegera lireyên zelaliyê û hînbûna çanda jiyanê dewsa fêrbûna mehvbûnê û wêrankirina jîndarên mirovî û xuristî. Tekeskirina li ser gewrebûna jîndar dema xwe bi pîvanên sincîva girê dide û bi erkê xwe ra dibe û bi vî rengî aştî di navbera jîndaran da li ser bêngeha aştiya mirovî da pêk tê. Standina amadekariyên bi nirx di dema wirbûna girtinheviya nihadî de ji bo parvekirina hatin û desthilatiyê û berzkirina wêjeyekê ji bo aştiyê mîna rastiyekê ji hevjiyana aştîxwaz ra serbixîne di nav gelên yên li ser erdnîgariyekê de dijîn bê dûrxistin û sertbûn lê bi girêdaneke cîvakî hemî dîmenên zorkarî û nijadperestiyê di nav xwe de ji holê radikin. Tekeskirina li ser aliyê baş ji mirov li pêş biberîkirinên dîmena bizdayî û banga ji bo celewkirina nêrîneka sertiyê û hewldana nêrîka sertiyê û hewldana li jiyaneke din dikeve dewsa wêranî û talaniyê. Ji bo çêkirina serpêhatiya mirovî û belavkirina wê di jiyanê de. Gurbûna van girtinheviyan heta astekê ku naye rawestandin an tûkuzkirin nîşana babidestiya şaristanî ye. Barê wê van aliyên yên pabendî cîgirbûyên mirovî di mafê jiyanê da nabin parve dikin. Lê diçine dûr li cem çavbirçîbûnê û zêdebûna alûziyan û xurtkirina wan li ser hesabê gelên yên derdê vê rewşa xirab dikişînin. Di nav vepêçanên desthilatariya zordar û hingemiya har da û em nevêtinekê dibînin ji alavên serdestbûna a ku bi pîrozkirina peykerên xwedawend ve tê berzkirin û di vir de rageha bîzdanê di navbera serok û alîkerên xwe de diyar dibe heta asta pejirandina çi binavkirineke kirêt ji ber ku seqayên reftarî a taybet bi rewşê biçûkkirinê bi xweşî pê radibin di navbera kesê pilebilind û yên jêra wan li gor rewşa bêbawerî û metirsiya berdewam de ji ferehiya malgirtinê an lephilanînê nişkavî ve û nexwaz koperiya pîrozkirinê yê li dûr serokê nîşan ji derewiya bitûm û tirsa ji destçûna kar ve piştgiriye û karê zanyarî bigîştî li gor vê rêbazê ne tenê bîranîna gotin û derbirînên yên mîna hevdû lêbelê lêkolîna zimên yê ku hest bi vê yekê zêdetir kiribû û hiştibû ku rexne di holbûn û nêzikbûnên xwe de azad be û bi vî rengî rêbaza rewşanî bêhtir berz dibe dema li ser rexnekirina cemawaran ji desthilatdariyê re û dîmenên tevlîhev derbirîn dike û her wiha ji bo rakirina encamên xuristî ji têkoşîna zanyaran a zehmet di rûbirûbûna hemî têkireçûnên yên di mirovan de belav dibin û wiha axaftina
لسر کیشیا چاند اول و روشتان دا بخوا هولدانه که جبو جدابونا دناوبرا قنج و خراب دا تشت جیان زلال دکه و ای جیان نخوش دکه و هنر جنرخ جیان بدوبون و خیره و ناقته و نیشان کرنا لسر شرمین دست هلاتیا کلم پری و رین خرا کرنا وی جهمی سازین دولته و در باسمونا ویا لهندر جواگه بریا نمونا دولتا نتوی آجومی یه آرمانجن خواجبو هبونا لدست هلاتداریه دا فدشیره بخرا کرنا نرخن وکهویه تناو گلان دا تاببه کلم لپیش گوهرتنا دموکراتی وسا ام هولدان دبینن لپاش رخنا روشانی آرمان جاوه آمده کرنا گوهرتن مینا رامانکی بریک و پیک نوکی هلچونک درکتی جکریاره کشتنه مینا هوا روشه لگور نرینا وی ده خونه دا لگل روشا آکو مروف تیدا دجی بریا آلاف و تشتان و جدابونن وانایه و اوه روژریه که گرنگه روشن پفچونا مروفی حول ده جه پیک آنینا مراقه و بریا چالاکیه و وشانا تفگر و کار جبو زاینا خونه به تمامی آوه بروشه را و پیک آنینا چاوانیا الهبهاتنه تنابرا جیهان تا کس آخو سری و روشانی بریا یکبونا هناس لگل کومه و دبکو نرخ هری نمونه لجمروف دا اوا کار جبو خونکی خوش و تمام لهبهاتی و بردوام هشیاری وجین دکه جبه کوشیان زورنگه و تتفگر نینا بی برسوکه برکتی جکو من مروفی و جبو به ارکن خوارابن و بداوی بکن و بوی آوایی آرمانجا شیاریه گوهرتنا روشه جبو خون بی پیکانین پشتی کداینه و هولدانه که نه بقطبونا خون جتفگره و مینا کرده که تکسبونه و بجی کرنا مروف جخورا بریا در باسبونا وی لگلک روشن درونی دا کج ایشن سیاسی و آبوری و درتین بگندلیا بریک و پیک واگره داینه و افجی نیشانن گلک لی پرسین ددنه ما ده دربار جواک کتیدا که ماسی جیگر بونه و پشت را فشارا گرست که هندره وی و ناو لی دبه شورش و سا هنگمه دبه جیرا چارنوس و اف شورش جیرا دبه مینا زاینه که و بگلک براویتن زور و درباست به و بداوی جیانانو انجام دده و بریا وی یاسل سر همیان بی آورته بیکته اوین و خون هر دو دست بیکن و اوان سر هفسارا زورنگه نه لهم برگندلیا پیشداری سنجی و سیاسی و هروسا و بویرنگی نیشانبونا اوین حتی راده که بدیتنا هیزه واگره دایه و لورجی نیشانه که گرتن هوی دنابرا خون و سرتیه و جبو جیان لدو هفتین برین جدا و با آزار با اجمرا گوتنا نیتشا برزدکه دماغو تناهی تشتکی ناچینه لی تشتان گهی دکه ارتشکرنا کسین ین لگور نیازن خوین ساویل که کار دکن اوا دستکه که جهبونا کسین بزمت کار و فرماندار با ین
لناوندن گرتن هەویە دا دمینن و ئاگردوو هەلبەت ئەو کەسن خودی باوەرینە یێن بشان و نترکن بەلووق va hatibûne xapandin û di nav rûbirûbûnekê de dijîn û li sengerên bi hevketinê de xweserbaz dikin ji bo tiştê ku çêkerê girtin heviyê xas dibûn pêk bînin bi awayekî li hev hatî bi daxwaziyên wana û nirxên xoristî ve mîna destik ji bo pêkanîna girtin heviyê bi awayekî berdewam û axaftin li ser gendelî û bertîlê û van pirsgirêkên herrûyî li welatên ku nezanî wekî kultûr û serpêhatiyekê dijîn û ragerîna sadetiyê dike li ser binema qinyatê di sînorên wê ya nêzîktirîn û hebûna navkekê bi navê guhertin çaksazî û şûreşa kûkanî diaxive û tu karî ji bûna wê li ser erdên nake tenê li ser rûpelan ve vê yekê datîne û ta kesê derdkêş tenê bi nexweşiyên cîvakî ve guman dibe van nexweşî ji bo binkeftiyên desthilatîya siyasî ve derdikevin van nexweşî ji binkeftiyên desthilatîya siyasî ve derdikevin bi kiryarên ku dizane wê pêk werin û ev jî nîşanek e ji belavbûna çewtî û binpêkkirinên yên digihînin li wêraniya giştî û efsan ne biyan e ji navîna civakên pepûk ên bi bendên olî ve hatibûne dûrpêçkirin wan ji rizgariyê dûr dixînin ji nepeniyên li paş siruştê û bi zanîna sedemên çêbûnên ceng û koçberiyên yên cîhanê hiştin ku bi nehêniyên darî ve fetisî be û zimanê nîşan kirî me dihêle ku em rastiyan bên û li ser arûziyên desthilat û gendeliyê û xuristiya civakê û rêya sabarkariya wê ya derûnî û şopa cîgehê li ser wê û her wiha wergerîna wê ya dîrokiya yê ku nîşanên giring dide li ser çawaniya heyîn û warbûna desthilatiyeke kûr di jiyanê civakê de ji ber ku pir caran kesê zindanvan ji nav gelek zindanî derdikeve û cihan peyda dike ji bo şûpên lingê hilweşînan cîger bike û ev yeka li gel pepûkiya ramandina civakî ye ya giştî ve bi yek dibe li rex pepûkiya qatî alîgirî ji pêşiyan re pêşbîniya bi tiştê ku çê dibe tewriya Alfred Adler tîne bîra me û ew ji şagirtên Freud bû lê bi wî re cuda bû û ji xwe re nerînekî serbixwe ava kiribû û ji wî re dibistanekî çêbû di zanista derûnyariyê de di zanista derûnyar de bi navê psîkolojiya Adler an psîkolojiya takes a civakî û peyrewiyên xwe ji hebûn û Adler berveneriya birêya jiyana takes dike dema li gel civakê dijî û naveroka psîkolojiya Adler li ser felsefake berfereh da tê sazkirin cîhan berdewam tê guhertin ew berdewam li pêş dikeve ji jêr ve bervejûr ve ji lawaziyê ve bervehêzê ve û derbîn dike li ser
انجامک گرنگ اوا دیمنا پیشورویه بهین مروف و اوا دیمنا پیشورویه یه هیه بهین مروف و هر وها حسبونا به وگو هستنه جه باوریه که گریدای با کار خیره و لباوریه که کشر گندلی زور و دروی دکه و خیر بدوی و ماف بیروز دکه جبرکو نهادی مروفی لجم مروف اوا نهادی سردستبونه اوا جوره آکو جواک ناسکریه یه رولن دیلبونا خواه تمام دکه حتی رزگاری بونا و هیدی به پیواجویا به پیشوروی و ساعدلر دبیجه گرینگترین تشت دجیانا هشمندی دا اوا هستبونا بکیمانیه و اسبونا بکیمانیه و خباتا بردوام جبو رزگار کرنے جوے او شوازکی تایبت بکسوا نابلید با جوریا کو کسایتا تا کس تیدا تیدیار کرن نویسکار لبنانی آزانیار امین معلوف ده پیش گوتن پرتوکا خدا ناسنامه کجر ده دربار آخفتنا لسر کشیا هاتن ریزه جعالی سیاسی و او آمانه کتی ده همی سرگهن توری بجهد بن این آزوریان دگرن و هول ددن کو به هست برپرسیاریه و بلند ببن و هاد بیجا دما ام مروبن ین دم ما جیان کرنا لسر تکس کرنا ناسنامه ین خواه وکی کو ام ایرو پر جاران دکن وانا لسر داجون ما بستا ما جوه که اوا یا کو دوه ام تشتی دهندرن خدا هایی دا ببینن او هاتن ريزا بنجهين يا اموي بناف دكن و اوا پرجاران اولي آن نتوي آن جومينه جبو بشهنازي دروين ين دن درابك ل او هاتن ريز يكو سياست مدارن روان بالا هول دابون کو کار بینن جبو خالسر خواستکو خونن روا هل بزن ین گریدانا هاتن ریزه ده کراهیه دا بهیز دکه و آکو امین معلوف لسر پشتراس کربو اوا کیشه هاتن ریزه جه بردوزیه رایا و بکارانی ناوه مینا دستکه که جزوداری و سرد کنه را و زانیار لسر جدابونا جیگهن واناین سرکوتکر رخنه لدست هلاداریا گلم پراتی دکن و هلوشینا وی بناب دکن جبرکو دست کل کرنا میرن دست هلات بشاخن خوین استخباراتی لگل میرن پارتیان ین خواه
دکرن مقاتل سرچاند بدوبون و کدا کارکر بلز دبن مینا بندکی بجاردیا روناکبیر کلبچه دکن او بجاردیا یکو به درباسبونا دیروکه راستی پاشکوه کرنو و دربدریه بونه و بگومان هوشمندیا گلمپراتی آزوردار رولکی گرنگ به هلوشینا جیواکه و والا کرناوی جنرخین سورتی و لیستو بو. دما خورسر جیواکه دکه پارێزەرێکی و نوبەدارێکی ژنرخرا پێواژوویە پەی گەراندنا li guhertina armanjbûyê di nav ve cîhaneke li ser kêmanî û bêzarbûna xursî ve avakirî وەکی ku mirov li pey nemiriyê bikeve kuceyê xwe dewsa nemana ragihandbûyî bigire û axaftin li ser nîşanan û peywendiyên wêna bi şaristaniya mirovî û girêdana wê bi şaristaniyên dûr Dûrî girtinheviya bîrdozî yê li ser çewsandin û şer hatibûya avakirin. Li pêş me kêşeya çand û zorengên wê di nav nakokiyên İbrahîmî de nîşan didin. Li ser navendiya fermandariya olî û pirsgirêka girêdana jêhatîbûna afrênerî bilhevpirsînê ve û dihêle wergirtî li pêş rewşeke ji wergirtin û matmayîbûnê be û li vir gelek lêkulîn tê kirin û kûrbûn lê ne diyar bûn bi berzkirina rastiyan xalekî giring naşîmet ke. Di girtinheviya bîrdozî yê ol ji dîrokê ve bikatîne ji bo serwerî û çewseriyê. Wisa ev tişt me digihîne rastiyekê ku pîrozî ewa cîgirkirina zordarî û girtinheviyê ye û ev tundrewî hîştibû şaristaniya mirovî di rewşeke meyîn û bêcanî de bimîne. Ji berjewendiya paştemayîna ramanî yê egeriya pêkanîna xwasteka afrênerî qels kiribû. Di rêwiştina zanyar da û heta korola civakên rojhilata navîn asteng kiribû. Bi peygerandinê li rêyên geşepêdana wê û rakirina aloziyên siyasî ji ser wana ve û li vir zanyarê lêkulîner vê kêşeyê bi nav dike û xebatê dike ji bo bigere li kûkên kêşeya wê bi paldana li ser nîşanên kevin yê li ser dîwar û li ser dîwêr û avahiyên dîrokî û şûpî û perestgehên kevnar da ewa bixwe pêvajoyeke vedîtineke nimûnî ye. Ji mijarên felsefî û kêşeyên girêdayî bi aloziyên ramandinê
یê di çarçovê bijardeya fermandar da ku keda xwe dide bi